Semuanya negeri tu. Gagak betul pak. Gula mak tu iwan mi mana? Cabai juga malah itu. Nak boleh balik anda. Awal lagi. Itu saya tu pak. Siapa? Hai aku pegang minyak kali kubu. Jangan kau pegang lagi, kau pegang apa minyak dewa ni boh. Apa? Wang tu aku. Dewa tu. Alah. Kalau kau pegang, jangan lagi pegang. Api lehem puyu. Kainan el. Wow lại. Pagi dengan tu. Ini tangganya tangga lama nih. Sekarang ini tangganya kalau menuju ke makam Teguh Umar ini menggunakan tangga lama. Sekarang kita hari ini melewati jalan yang baru dibuat. Jalanan kok. Oh, jalan dia. Siap. Siap. Duduk letak. Nah, Bos badai nagang sama Pak Kecik. Ya. Makam pahlawan Aceh Teguh Umar. Hutannya masih sangat alami, teman-teman. Hampir sampai, teman-teman. Makam Pahlawan Nasional Teguh Umar Johan Pahlawan, Gampung Mugorei. Hojak le. Betul. Makamnya di bawah sana, teman-teman. Jadi kita mesti turun dulu pakai tangga.
Jadi bra, gak mbak? Bỏ là ta bao hôm cậu ấy đó. Rau cậu ấy đó. Kita ngô hả? Umak beliau. Oke, sekarang kita menuju ke makam Teku Umar Johan Pahlawan. Makam beliau berada di atas lagi, teman-teman. Sendalnya mesti dibuka. Hah? Wajah. Di makam Teku Umar. Sejarah singkat perjuangan Teku Umar dari tahun 1878 sampai dengan 1899. Dulu waktu saya masih SD, saya pernah juga sekali pergi ke makam Teku Umar. Namun pohonnya ini yang memiliki tiga cabang, masih kecil. Ini sudah besar sekali. Oh. Dulu di dalam batang ini yang di tengah-tengahnya itu terdapat air. Kata orang airnya sangat mujarab untuk obat. Sekarang mungkin tidak ada yang ngambil lagi karena pohonnya sudah besar sekali. Nah, ini tiga batang. Sedangkan ini jalan dulu waktu saya masih SD, perginya lewat sini, teman-teman. Ini nampaknya sudah tidak digunakan lagi, teman-teman. Sudah melalui bawah. Nah, ini pohonnya masih besar-besar sekali. Nah, jalannya pun sudah, tangganya sudah berlumut, penuh lumut. Nggak ada orang yang lewati lagi, teman-teman. Oke.
sekarang sudah banyak terdapat balai-balai tempat istirahat. Dulu waktu saya masih SD tidak ada balai-balai seperti ini teman-teman, belum banyak dibuat. Nah ini ada musala lagi buat orang salat. Jadi buat teman-teman semua yang ingin berziarah ke makam Teuku Umar silahkan, karena tempatnya nyaman teman-teman. Nah, ini balai. Nah, ini salah tadi teman-teman. Ini tempat wudhu. Jadi siapa yang mau salat bisa. Ini ada WC yang juga WC-nya bersih. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Anh em ba có đi bơ chứ? Tiếng này là ba của mình ngay đó ra đi. Đây bạn đi nào chỗ đó. Kesekian ya? Cô nhà dù được lo bưng ngọc mở được cả người nhà chơi xem bỏ bộ thứ hàng không cả chị em lagi yang juga coba yang lagi kuah saya yang foto kami lagi kuah coba ini chị cái nơi này vào bị mổ bợt được. Dơ.
Pak Ji, enak langsung dari sini nih. Daripada itu nunggu dingin dulu. Bawa penuh deh kita pakai deh. Sampai benar. Kan gokak. Narot. Ayo, Din. Okey. Kalau chicken nung. Tahu lu. Nah. Mas, piring.